Citirat ću Ninu Badrić. Sad se vidi, sad se zna tko je i zašto došao do finala. Poštovani gledatelji, požurite se, glasujte za vaše favorite jer imate još svega 20 minuta. Jer bez vaših glasova, tko zna gdje bi naši kandidati sada bili? Pa kod kuće, pred TV-om, isto koji vi. A bez ljubavi, ko zna gdje bi vi bili? To je naziv pjesme i točke koju će nam izvesti svi 10 finalista zajedno. To je jedna vrlo zahtjevna pjesma za otpjevat, ali i za pročitati. Pogledajmo. Down along the tracks, she lost her home and family, and she won't be coming back without love. Where would you be now? Without love. Hvala najljepša. Hvala od srca. Kako bi Nina rekla, respect. A i publika se pobudila. Vi bi mogli osnovati jedan multitalent, super talent Band Aid i nastupati ovako prigodno. Sad za Božić, pa Uskrs, 1. maj. Tako je. Dan Republike, ko u to vjeruje još. A ima vas ko Kelly Family. Kolega Mješin je jednom izjavio da svako onaj koga žiri pohvali najčešće ne prolazi dalje. No, ali vi ste prošli zahvaljujući vašoj hrabrosti, upornosti. Svi ste došli do super talenta, pa vam neće biti problem.
još jednom se suočiti sa žirijem. Tako, svejedno, čujemo njihovo mišljenje. A? Čujemo i počujemo njihovo mišljenje. Počujemo, što mislite o ovome? Dubravko, to je komentar na ovo viđeno. Nina je uzela zrak na Dubravko. Pa vidite ih sve zajedno na pozornici u zajedničkoj točci je bilo zaista prekrasno. Ovog put su nastupili kao kolege, a ne ljuti protivnici i veliki pljesak. Još jedanput svima njima i čestitke što su došli do superfinala. Dubravko. Toliko. Ja sam klimao, ali te nisam čuo. Ne, ovdje je tako buka, tako navijanje da mi... Ja sam ti čito susada. Ali svaka ti je zlatna. Svaka ti je zlatna. Menla. Evo ga, prvo ja čestitam svima koji su došli do ovdje do finala. Svi ste vi pobjednici, bez obzira što odluče glasovi publike. Ne mogu, a da ne spomenem i sve one koji su bili s nama u cijelom ovom ciklusu. Njima isto čestitam, a nekako kad nas gledamo ovako savršene, entuzijastične emociju koju nam dajete, kvalitetu i vas dvojicu isto. Ponosan sam što ste s nama, a nekako sam ponosan što smo i mi s vama. Mislim, imali smo predivno iskustvo u ovih više od 2,5 mjeseca i ono, samo vam možemo zahvaliti i čestitati. Obožavamo vas. Hvala svi. Mislim, mi jedini imamo mikrofon da se možemo zahvaliti. Naše oko Sokolovo, Enis je bio, imao si jedan čudan pogled, ko da si odlutao u neke druge sfere. A ti si uzbuđen. Ja sam uzbuđen, koji na početku. Odlutao sam, da. Da, odlutao si, gdje si bio, Enis? Pa jesam, zato što je divno vidjeti mlade ljude koji ulaze u vrstu posla u kojem kolege baš se ne raduju tuđem uspjehu. Mislim da ćete vi sačuvati tu energiju koju ste pokazali večeras na sceni i da ćete se diviti uspjesima vaših kolega koji su s nama zajedno podijelili ovaj prvi Super Talent Show koji je iznjedrio prvenstveno vas kao dobre ljude, a zatim kao umjetnike. Zato čestitam vam i želim vam svu sreću na uspjehu. Ne, ja moram na ovo samo reći,